بله درباره سرسالا مطابقات دولمابهچه هر وها زغتو فشارین لسر هدف اگر گرتن آویجین فزلک این کولیدشی پارلمنترین و هاتن آماده کرن جه انقره پارلمنتری هدف شرنقی حسن özgünleş میوانی منه دم باش که حسن که حسن نها 6 سال بسر وی ریکفتن دولمابهچه و کوکی ریکفتن ناوی وی ریکفتن بیگومان وکی ریکفتن رونشتن چیبولی نها هر دو آلیجی هفودو توان بارد کن حکومت دبیجی او آلین کو نونریتیا هدف دکرن او ریکفتن خرا کرن هدف جی بیگومان دبیجه کو جالی حکومتی و هاتا خرا کرن گرم و گر بری 6 سالا که او مطابقات خرا کر که حسن راستی دوی گلمه کرد هزین دموکراسی و باش بزانن سیاست مدارن چینا بلندیا دولتا ترک دروان شونا راستی بکارتینن یعنی سری صدی نوتی وی درو سیاست خوری ود بجبو و دوی مرو گوتنی وان گل زیده اساس ناگره اگر مرو بسر حقیقت راستی ناف حکومت ترکیه و دولت ترکیه ده دبندی که بی او بشا ارگناکون یا فتو او هزین تاری نتخواستن چاره سری چی بچکو هم یک دزانین بر چاره سریه را او قمتلو پاریسی چی بو اون دزانن سه سیاست مدارن کرد جنوی داره هاتن بس که حسن ام گریدای سالوگرا دولما بحچه قصه دکن یعنی نها سالوگرا دولما بحچه داد جبو چه دولتی تیک دال گورا بحوریا و جبو چه تیک دال از وید بیجم اما نایلم بیجنه از وید بیجم نه ناف دولتی فتو هبی ارگناکون هبی او هزین تاری نخواستن چاره سر یک بکرن رابون هی دایستاندن هین الپاریسی سی انسان قتل کرن بریا هفتیه که استخبارات هم بجین هزا عسکری یا سرکه دیار کر گو میتیف کریه او سدامک بی این او هزین تاری نتخواستن چاره سر بید سدام دوی 2014 ده روجاوای کردستان کانتون هاتنه اعلان کرن اوان گوتن ام وی قبول نکن او صدامات دوی بی یا سیه سه صدام ده خالن اساسی مطابقات هاتنه کرن دوی دیده ماکیازاگون گوهرتنا و سیاست دموکراتی چاره سر کرنا پرسکریکا کردو ناستامن یا مثلا جنان یا مثلا آبوریه یا مثلا سیاست دموکراتیک یا مثلا اکولوژیک اوی ده خالانه بنگه دولت ترکان یا 100 سالان او سر اینکان باوریان و ملتان گلان سر اینکارا گل کرد هاتی کرن سروبند کرد او دولت ام بین هینه داربان و فاشیزم و روبریاتون دی بیهی بنگه وی خراب دکر او هزین تاری او نجات پرست دتو پرست ارگنا قنفت داربلی دانه یعنی نه مثلا دویژن هدف آن هزین دیتر گنه دروا دکن ما هدف آن هزا کد چرش چاره سریه بره او 100 ساله گله کرد بیجم ناسنامه خود به ما آزادی به مخواه روه برنا خود به زمان خود چاندا خود به نه خودتنه یا هر کسی دموکراسی و آزادی و حقوق ترکیه پک به وک برا ام هفره وک هف بجینه یعنی ام ابقا بدل ددن ما ام جبوکو چاره سری چه نبوددنه که حسن دخوازم و یکی بپرسیم یعنی در دولت ترک وکی دست نشان کریم بری 6 سالان جی نعامه دبو یکو پرسا کرد بکبیر ریا چاره سریه ده پیشتگو 100 سال جی پرسکری که کرد ل کومارا نویا ترکیه ده پیکاتی نها سال 2021 الگورا راستیا ترکیه سیاستا ترکیه گباتو تماشه دکه ترکیه آماده یه براستی پرسا کرد بریه که آشتیانه به چاره سر کرن
Yani bigiştî niha hikûmeta AKP hevkarî MHP û Ergenekon piştîbûneyek bi dewletê re bûneyek hêzekê faşîst avakirine û dîktatoriyekê mezin heye. Niha rastî ev hêzên heyên herî faşîst naxwazin pirsgirêka gelê Kurd pê çareser kirin. Yani ji xwe ew firset ji winda kirin. مجیء وان فراست وان در دموکراسی حقوق هفدو دیتن گفتگو کردن نینن چونکو مهپ و ارگناکونی AKP خواه گریدانه یعنی یکسر کرنه پارتیا دولتی او جهات سر خطا فاشیزم دیکتاتوریزم و نجات پرستی و اول پرستی جبو و نه حاضرن نها هنگ هزین دی هنه در کفش AKP دفتقتن دویجن ما mesela beri ne ev xalana de parastin med gome bikevin Avrupa me çaraseriya mesela Kurd bikin em ew xetin em be komên mazlum bûyîn em ê mafê wan bidine em ê Tirkiye aştî pek bênîn û azadî û nizaçe ji bo wê ev partiya gelecek ev partiya deva partiya Saadet û partiya CHP ev heqîqeta ha dibînin gelek hêzên demokratîk dibêjin Türkiye bi şerê bi Kurdan re kirin re her tiştî xwe winda kir. Kekê Hesen dixwazim ji te bipirsim niha li Tirkiye çemberek heye ku destûra Tirkiye jî li ser hatiye avakirin ew çember ne naskirina mafên gelê Kurd, mafên neteweyî, mafên ziman, mafên nasnemeyê gelê Kurdin. Sala 2021 gelo Tirkiye li gora bahweriya te amadeye ev vî çemberî belav bike bikevê proseyekî demokratîk de û pirsa Kurd jî divê çerçeveyê de bigirê dest? Belê niha herkes vê dibîne yani ew partiyên dijber ev heqîqeta hedîtin ev nêzîkbûna dîktatorî û faşîzm û nijadperestî û çer ji derve û mal de Tirkiye ber bi roxandinê veber. Yani herkes nihal kolana bigehre dibêje Tirkiye herçixiye. Tiştekê nirxê însanetî û aborî siyasî ehlaqî pêre nemaye. باوری نمایه جبو هنده او سیاستین دجبر بید بیجن لازمه ترکیه بکهوت روشکی نو اف هزا دیکتاتور بچه حکومتها بچه شوناوی دموکراسی به پارلمانتریزم دیسا به حقوق به آزادی به پرسکریکا کرد ای پارتی تینه ادی همیش وید بیجن وکیری اموار داخوید وکیلی چاپمنه بیجی پرسکریکا کرد لازمه به مجلسی ام چارەسەر بکینە گفتوگۆ بکینە ام ترکیه دموکراتیک بکین ام بری خواه بدینە ئەوروپا ئابۆری ژنوبە بێ ئاواکردن حقوق ژنوبە بێ ئاواکردن قانون ژنوبە بێن ئاواکردن ام بیجی ماکەزە بۆم بێ گوهرتن ئەvە نه هەماتە بیجی تشتێکی یاریە چونکو ترکیه تەک دیچە ئینسانên rast berê xwe didin siyasetê ne em tinê muhalefetên dîjê vê dibînin. Hinekê iyi partî ji ber netewperest e ji MHP ve qetiyaye mesela Kurd de hinekê tengiz ye ew rastiyê naxwaze bibînê lê ew partiyên dî ême behs kirî hemû jî vê dibêjin civak jî vê dibêjin niha hilbijartinik çê bibe AKP û hevalê xwe wê biçin rêjeya û dorî çiliye ew eniya waya komarê nêzî çiliye sû nehe sû heşte çile çil û yêke ev mena çi ye tekçûyîne evê dîtirgê siyasetmedarên dijbir hemî ser çend xalan dibine yek ser makazagonê ser mesela demokrasî ser mesela pirsgirêka Kurd û çareserkirinê û aborî û hiqûq û mafê mirovan û tekiliyê Ewropa re bi dostê xwe û cîranê xwe re bi aştiyana pirsgirê xwe çareserkirin gelek tiştên dijîn mirov dikare bêje hûrik yek fikirin dibe ku mesela yekî yek mesela Kurdan de serî sad û sed wekî HDP nehezirin belê mühim çi ye ew ji pê hesayîne êdî wisa naçe mesela herkes vê dibêje mesela Kurd qansera Tirkiye ye yan wê mesela Kurd çareser bike ser esasî dostanî û biratî wek heviyê demokratîk bibe mesela Kurd çareser bike yan ji wê xwe tek bibe ê mînak Êraq halê ye Saddam digo mesela Kurd
difnamı bazı biberim. Çiş xwakir serê xwe bir. Evet Suriye demokratik nebû çareser nekir çiş xwakir. Türkiye jî çareser neke wê biçe. Ev herkes vê dizane. Belê. Ama ew beş şewaniya nîjadperest ew ji bo ku aqilê xwe naxe bitêne bi hestan. Bavê bapêrê me ev kiriye me ev qaxiramiye ev xwe şer çi. Ya bavê bapêrê te çû Osmanlı îro nînin. Türkiye jî ber bi çoyînê ve divegetin vê aqilî bimeşî. Ji bo hindê çareserî demokrasiya û guftûgoya û çareserkirina pirsgirêka Kurd e. Pirsgirêka Kurd Belê gehs. bingê hemû pirsgirêkan e. Eborî siyasî, civakî, bê ehlakî, ehlak tu çi bêjî? Kur mesela Kurd te girê daye. Tu Belê. mesela Kurd çareser nakî, tu pêş nakevî. Tu çareser bikî, te bibî mînak rojhilat Allah bê. Belê spas بۆ te parlamenterî HDP Şirnexî Hasan Özgüneş ku ji Ankara tûlgelme. Sila burês.